بوكو دەستپێک دەخوازم بزانم بەرێ هەر تشتێک هوشنگ ئوسێ کێیە li kê derê ji dayîk bûye çi qasî zanko mektebê xwendiye ji me re bêje ji hvalê me bêje. Erçava. Gelek spas ji bo te, ji bo ev mêvanpeveriya te, hêvîdarim helwesta te û keda te her û her serkeftî bi rêya te de silavên germ, silavên azadiyê, silavên serhildanê ji bo xelkê me Rojhilatê Kurdistanê dişînim. Bi hêviya ku lestrîn dem gelê me li Rojhilatê Kurdistan tevaya gelê Îranê û tevaya gelê Rojhilata Navîn ji vê rejîma dîktator a faşîst a taifî rejîma Komarê İslamî yani rizgar bibe. Rizgarbûna Rojhilatê Kurdistanê bo me rizgarbûna Rojavayê Kurdistanê jî, rizgarbûna Bakurê Kurdistanê jî û piştevaniyekî mezin ji bo rizgarbûna Başûrê Kurdistanê. Kurdek li kî derê hebe yani bi kêfxweşî, bi dilgermî helwesta gelê me Rojhilatê Kurdistanê hembêz dike ku meşa azadiyê gelê Kurd ji mehabatê dest pê kir û niha jî li Rojhilatê Kurdistanê em hemû dibin banê, dibin sîwanê, dibin tîn û germahiya serhildana Rojhilatê Kurdistanê em digêjin hevdû. Di serî de silavên bêsînor, hezkirinekî bêsînor, rêzgirtinekî bêsînor ji bo Rojhilatê Kurdistanê. Ev yek. Di Hoşengotê nivîskarekî Kurd li ji Rojavayê Kurdistanê ye. Nêzî neh pirtûkê min î helbestê heye. Ez bi zimanê Erebî, bi zimanê Kurdî ez dinivîsînim. Ez sala 1976 li Rojavayê Kurdistanê li bajarokekî biçûk ku navê wî Dirbêsiyê ez jiyane û di malbatekî welatparêz lê malbatekî yani pir xizan, pir feqîr ez çêbûme. Di dwarê jiyana siyasî de ez zû tevlî xebat û tevgera siyasî bûm. Emrê me 15, 16, 17 salî ez ketim nava jiyana rêxistinî û a siyasî bi tevgera PKK re û heta salê 98 ez çûm Şamê. Ez çûm Şamê çend meh nebûn ocanan ji Şamê derket. Tedî îca komploya navnetewî çêbû. Baş heta niha ku yani ez nebûme beşek ji vê komploya navnetewî. Lê me xebata xwe bi PKK re berdewam kir di nava karê rojnamegerî jî karê rêxistinî ku di 93 de dest pê kir heya 85 sal di karên sivîlane ê demokratîk tekoşîna sivîl ne a eskerî ne a çekdarî lê a medenî a sivîl di nava xebata rêxistina PKK de micîgir ji 93 heya 98 ji 98 berjor ez çûm Şamê ji nihayî dî min dest bi karê nivîsandinê kir. Di sala 2000 de bi xweşnivîsandinê vala kir û ji sala 2000 û heta niha ez di nava nivîsandinê de berdewam dikim. Di nava rojnamegeriya Kurd ku ez mam yani erê min dev ji jiyana rêxistinî berda lê min dev ji PKK berneda. Di nava medya PKK de di kovara Sorgul de ez bi zimanê Erebî derdiket ez bi endamê desteya weşanê bûm li Libnanê derdiket. Bi zimanê Kurdî tîpê latînî kovara Rojda derdiket ez endamê desteya weşana wê bûm. Bi zimanê Erebî kovara Leylan derket li Sûrî ez endamê desteya weşana wê bûm. Ez mam yani min dîsa parastina mafê Kurd li Sûrî jî kir, min parastina mafê Kurd li Seranserê Kurdistanê kir lê wekî bîr û boçûn ez li gel PKK mam, ez li gel tevgera PKK mam. Ji min hat xwestin ku ez bibim endamê PYD ez nebûm endamê PYD. Mantiqê min çi bû? Mantiqê min ku ez ji dervayê rêxistinê
پاراستنا ریخستنی بکم چطوری که اسبم اندامی ریخستنی ده هندری ریخستنی ده روزنامه الحیات روزنامه کی ناونتویی بو جس 10,006 حياة 10,017 11 سال مد روزنامه الحياة نفسانية روزنامه وكيدني عرب مستقبل شرق الأوسط القدس العربي خليج كل إمارات درتي د برانيا روزنامه عرب خديناف من فيساندي كوفارين عرب خديناف من فيساندية وك مشتركوتي كو نه برتوكي مني هلبستي هنا تجربه مدواري هلبستا كردي ده بزمان كرديشي بزمان عربي چار رومان ما حتنا هاتن چاپ کرن وكيدن جوالي خور بيجم از اندام پنا بلژیکی ما از اندام پنا نافنتوی ما و از اندام پنا کرد بوم لم استقال خواج پنا کرد ردا پشتی کو پکه يعني پنا کرد دست خداني سر عبد الله حجاب وهوالي عبد الله حجاب فن خستن بين كنترول اخوه فن جا عبد الله حجاب رهش مش عبد الله حجاب ركو فن لتاو لبكيكي بيروز بب از بحصا فنا كردكم عبد الله حجاب بلكي توي باش نازك خلكي ما روجلات كردستاني باش نازكن من اندامتي اخو جبنا كرد وكي بروتست از اندامي كنكي بوم كونغريانا تويا كردستان ده 1011 ما اندامتي اخو كنكي كشان وكي بروتست وكي هلوس مد روشتيفي ده از بشي بزمان عربي ما كاركر چند ما شش ما حفت ما دي سام استقالة خوش روشتيفي جدا وكي بروتست وكي هلوس نا وكي مجاركي دن اف حمو تشتيكو از دبيشن ببلغة بإيميل بهلوس حمو ببلغة نتنولو هلوستين دفكي جبر سدمين تندرستي جبر سدمين آبوری منت کاری دما اصل باجاری خبو منت کاری از خواندن خبر دوام بکم لیمتیرا خواند يعني پرتوکن چپگیری پرتوکن کردی پرتوکن دیروکا اسلامی پرتوکن فلسفی يعني تشت مني باکرانتا مني نویسکاری و روشنبیری نه ج زانکو نه ج اکادمی نه ج پیمانگه مورگردی مبخب خو هینی زمانی کردی کر مبخب خو دوار نویساندنا ادبی ده دوار نویساندنا سیاسی ده لیکولین من ده ناوندا لیکولینا العربیه درکتیه ده ناوندا لیکولینا سیاسی کو ناوند لدو حای درکتیه ده کووارن تایبت جبو لیکولین وکی تا کووار قلمون درکتیه و بس قالك سباز عند بيجي هوشنگ وسي برهم دستي هوشنگ وسي خويا يعني مبخب خو آواكي نكو يعني هن كسهنا نویسکار دبن روزنامه يعني تجربه من دوار روزنامه‌گریه هي روزنامه‌گری کردی عربی بخب خو يعني از چوان نویسا گوتارا روزنامه‌وانیه از چوان لیکولین چاوا يعني اف هنرا روزنامه‌گری هنرا نویساندنا لیکولینه هنرا نویساندنا رومانه هنرا مجبیر که رومانا منا یکم گرینگترین خالات جهان عرب دستند بزمان عربی نفساند او رومان کو 10,014 درکه 1017 خلاطه کتارا لقطر استند او رومان ترجمه فرنسي وانجليزي جي بيه يكمين خلاطه هلبستي من ستندي للجزائر يعني ناف كرداد ناف خلق يدن ناف نتوي يدن ولات يدن از هاتم وخوندن جلت بيشنگه هم برتوكا بيشنگه برتوكا انا بنتوي للقاهرة بيشنگه برتوكا انا بنتوي لتونس واز هاتم خلاط كرن لتونس باك سالا باك از هاتم وخوندن جلت كونفرانسين دواري ادبي ده رومان لفلسطين لمصر ديسا لبلجيكا فستيفالا كي نافنتوي هي فستيفالا باسابورتا او جا جيهاني ريخسنا باسابورتا نافنداوي لبروكسل آماده كر از بو ميبانه وي ازو چل
چل نویسکارێکی ji seranserên dinyayê digel hev bi zimanê Kurdî û bi zimanê Erebî helbest xwendin. Helbet ev tişt hat wergerandin zimanê İngilîzî, zimanê Holandî û zimanê Frensî û jiyana ez li Belçîka dijîm naz hemolatiyê Belçîka min yani pasport û nasnameya Belçîka min stendî û helwesta dawî wekî piştgirî ji bo Kurdên me Rojhilat, wekî piştgirî ji bo yekîtiya her du baskên Partî Demokrat me di vîdyokî zindî de me daxwaza endametiya Partî Demokratê Kurdistanê Îran kir ku ez niha wekî Kurdekî Rojhilat ne Kurdekî Rojava ez niha Kurdekî Rojhilat ez xwe dibînim şoreşê azadî meşê azadî rasteqîne ê welatparî li kur be ez ê helbet li gel bisekirim heta ji me bê bi pênûs bi gotin bi helwest ez li gel ez ê rawestim. بژیت ئاگاداری ئەو هەواڵە هەما و دەزانم کە تۆ داخوازی کردیە کاک وشەنگ پرسێکی من هەنە تۆ 20 ساڵ ئەندامی پەکەکە بووی دروستە؟ ئەندام و نە ئەندام ئەندام me de notu siyade de despêka notu siyade yanî weriya not sala 1990 de siya daxwaza endametiyê da PKK ku ez bibim wekî endamekî profesyonel PKK bersiv da min got ji bo karê leşkerî nikare tu yanî karê leşkerî bike ji ber problema çav ji ber sedemên tenduristî lê wekî kadrokî sivîl profesyonel li bajarê xwe xebatê sivîl tu hemû kadrê rêxistinê kadrê PKK çi karê sivîl dike tu ji wî karê han dikare di bajarê xwe de di şarê xwe de di gundê xwe de bike 5 sala min ti kar nekir emrê me 16 yanî ji not û 17 دوی سینۆری هانێدە ji not û sisiya heya not û 5 sal muteferiq ji karê siyasî karê rêxistinî karê di nava PKK de me kar kir me karê eskerî nekirî li cem PKK ev tê yanî li cem PKK divê tu karê eskerî bike yanî tu du mang karê eskerî bike bi qasî 20 salê ku tu karê sivîl bike ew tertîb li ceman heye tevlî wilo yanî di nava PKK de dema li bajarê xwe bûm dema li Şamê bûm têkiliyê me pir yanî tim di asta berpirsyara de bû 2007 ez çûm Qendîlê me gelek kadroyên pêş ê PKK jî dîtin me rêportaj ji bo rojnameya Alheyat jî bi wan re kir wekî Cemîl Bayik wekî Duran Kalkan wekî Murat Karaîlan hin kadroyên Rojhilat jî me li wir dîtin me Qazî Eware li wir dît li Qendîl dît niha li Rojavayê û wê çaxê İlham Ehmed a PYD a qesed endamî pejak bû wê çaxê ew endamî me wê li wir dît me foto jî şterşan wê çaxê ew foto İlham Ehmed a qesed a ji Efrînê endamî pejak bû ez dema çûm Qendîl û me wekî nûnerî rojnameyê Elheyat rojnameyê Elheyat wekî mûfedê şandeyê Elheyat li wê derê me hevpeyvîn bi qerînan lêre ew ye Kekuşan dibêjim sedem çi bû tu bûyî bi PKK o sedem çi bû ku ji PKK qutiyayî baş niha wekî ciwanekî Kurd yanî ev sedemên me aynî sedemên ciwanên Rojhilat ê ku tevlî PKK bûn aynî sedemên Sîpan Rojhilat ku tevlî PKK bû û PKK ew kuşt aynî sedem bû çi ew sedem
كو شعارات مزن كردستان سربخو آزاد ويكبوي وسوسياليست يعني نتنه لباكوره كردستاني سرانسري كردستاني وكي جوانكي كرد اف درشمه اف شعارات گلکی ولو خوشک اف یک تأثیری پکک و شری چکداری کو تو کسکی ببینی و لگلتا و پشترت دچه شهید کبه يعني ما مدبيست أبر تأثير جعالية دروني جعالية بسيكولوجي لبسيكولوجيا جوان دكي يعني كنت خبنوي باندورا هاني من پر يعني من برتوكين تشبجريجي دخاندر مثلا تشي جيفارا وشاري جريلا برتوكين ماو تسي تونغ وشاري جماوري جريلا برتوكين تشبجري مدخان برتوكين PKK مدخان اف همو به هفره دگل هف باندور لمکر کو از PKK وکی رخصتنا کو برصفا خون و خیالی me برصفا خستکی مدده اف دسالین نوتو یک نوتو دو نوتو سه نوتو چار تبلی ویجی از جوان بوم اندامن PKK کادرین PKK دهاتن مالا ما واند دید ما ولو بچعبکی پیروز لواند نری وكي ملائكات وكي قدس مقدس لما نتزاني يعني بشتر ما ناسكر صال درباس وبشتر ما ايدي هيدي راستيا بككي ناسكر كو حياة درجة براكتيك وتوريك لدجي هذا يعني تشتي كل آلية توريك دبيجي هاكوشنگ تدبيجي لجر باندوري هزري سربخوي خوازي او تو سربخوي بو كردستان دخوازي تو توريا PKK بوي البته جبر کوچه اگه PKK ناوی روزنامه ویا ناوندی روزنامه وی ناوندی ناوی وی سرخابون بو شعاری PKK سرخابون بو لوگوی او روزنامه تا آنا تو درباسی وی به سرخابون.org تی ببینه ج سرخابون و آزادی برومتر تشتک نینه لی بلام PKK نهاد بشه ج کوماری دموکراتیک ج نتوی دموکراتیک خوشتر نینه من بو از يعني لقال PKK بمينم يعني از سر چه اساسي لجب PKK بمينم دماغو PKK تنازل جمافي كردا بك جبو دولتي ترك بو از يعني چه ده كو از يعني سدمين كو تبهي تبه اندامي بارتي ديمقراطي كردستان ايران اگر نمينن بو تلقى بارتي ديمقراطي كردستان ايران بمينن سدم نمينن سببي مبستي تا كوبيله تبقى اندامي اف بارتيا هاني دماش هولي رابن او سدم نمينه از چما بمينه من دفه ديمكي اگر از لدجي قناعتي خبم از دجي برنسيبي خبم والجل PKK بم ديمكي برجواندي هي ديمكي تشتك بميدان دهي دهيله كو از ناكوك بم لدجي قناعتي خو لدجي نريني خو اف PKK خمناك بروبلم نية يعني لآمد لنسيبين لدياربكر كوماري ديمقراطيك دخوازه جواتي ديمقراطيك دخوازه نتوي ديمقراطيك قحوي ديمقراطيك چاينا چي ديمقراطيك دخوازه بلا بخوازه بلنبرا ني نك فلسفي جواك لمهاباد ولكرمانشاه وللسناء ولقامشلو ولحولير ولشنغال حقي PKK نينه كوره ام فلسفه ام استراتيجي ام داخوازي كل باكوري كردستان ور لسر قلي مي كرد لسرانسري كردستان بلاغ بك افيك دو دماكو شورش لهمبري ريجيمي سوريا رابو شورشكي سفيلانه اي وكينها لروجلاتي كردستان ولسرانسري ايران لدجي ريجيمي فاشست طائفي نجات پرستی اسلامی ایران کنها همو گلین ایران دناوا لفو تفگری و سرهلدان دایه لسوریشی بویرنگی بو PKK تدخل کر و بالتنسيق برجيم سوريا لديجي اف هالوسطاهاني كر ومن مدقلك نفيسي خوشي ده يعني اف بو سدم بو PKK بچه لگل رژیم کی دیکتاتور و کی رژیمی بشار اسد
وەکی ڕژیمی بەرێ دەگەل ڕژیمی حافظ ئەسەد پێکەکە و ئۆجەڵان لە شامی بوون 20 ساڵ مەگۆ خەم ناکرد تش نابێت ji bo Kurdistanê serbixwe û azad ji bo tektîk belem derket ne tektîkê derket stratejî derket xapandin derket ئەمە تاکتیک نەبوو استراتیژی وان ئەوەیە لەگەڵ دەوڵەتی داگیرکەرێ و پێکەوە پەیمانی استراتیژیکە بێ ئەمە شۆڤەیە تایە بۆ من نەتزانی بەس وەکی جوانێکی کورد من نەتزانی پێکەکەش مەردەگۆ تەکتیک مەدگۆ ئەتەکتیک خەڵص مە باوەڕ دکرد لێ پشتمە خوێند دەم دەرباس بوون ساڵ دەرباس بوون ئیسبات بوو تەکەس بوو کو ئەڤ نە تەکتیکە ئەڤ استراتیژیە پەیمانی دیگەر ڕژیمی ئیران استراتیژیە پەیمانی دیگەر ڕژیمی سووریا استراتیژیە جار نەتێکیلی سار دەبن لێ تێکیلی دیسات گەرم دەبن پەیمانی استراتیژی دنا بەڕەوەندەیی گێلێک سەردەم چێبوون کۆ ئەژ پەکێکێ دوور بکەوم لێزنە دەوێ خوا چاوێ خوا گوێ خوا بگرم نا ئەڤ نە هەلوەستێکی ڕەوشەمبیرانەیی ئەڤ نە هەلوەستی کەسی خودی پرۆژێکتی نەتەوایی یعنی نا ئەس ji پەکێکە دوور کەتم لێ دیرۆکی پەکەکەم و کۆڵا بۆز ناز بکەم یەکی تو نەخۆشینی خۆ و نەخۆشینی جڤاکی خوا دەبێت بکۆلی پرتووکی ئۆجەڵان مەبەرێ خوێندبوون لێ جارێکی دن پچێکی ولۆ مەسافە دووری ڕێخستنی پێکەکە لە پرتووکی ئۆجەڵان vەگەر لە ڕۆژنامە سەرخەبوون vەگەر لە ئەدەبیاتی پێکەکە و کۆڤار و ڕۆژنامەی پێکەکە vەگەر وەستینم بەر هەردوو ئەشتەر میناک بێژم بە میناک من ڤیدیۆکی لەسەر بیرئانینی تەرۆرکردنی ڕەحمەتی سەرۆکی کورد نەتەنی سەرۆکی پارتی دەموکراتی کوردستانی ئیران ڕەحمەتی شەهید عەبدوڕەحمان قاسملۆ ئەو گەرەکتە بێژە سەرۆکی گەلی کوردە ئەو سەرۆکی گەلی کوردە ئێکۆ بوو قوربانی دۆزی کورد و کوردستان ئەو سەرۆکی گەلی کوردە بۆ بیرئانینی ئەف سەرۆکێ گەورە ئێ دیرۆکی من ڤیدیۆک چێ کرد من ڤیدیۆک چێ کرد و کۆلا پەکەکە لە مەدیای خۆ ساڵی 88 89 91 92 چل سەر عەبدوڕەحمان قاسملۆ نووساندی وەکی کوردێکی نەوەکی سەرۆکی پارتیەکی وەکی کوردێکی کو ڕژیمی ئیرانوی تەرۆر کرد تشتنە پێکەکە لەسەر تەرۆرکردنی سادق شەرەفکەندی دکتۆر شەرەفکەندی شەهید ئێ گەورە بە کورتی دەکاری بە کورتی ژمە ڕابێژی ئەو تشتانە کە ئەو سەردەم سەبارەت بە تەرۆری دکتۆر قاسملۆ و دکتۆر شەرەفکەندی نوویسانێت چ بووە کورتی نەنووساندنە تونە درست بەلەم پرس ئەوە بۆ تنە چما تنەیە باسی وان نەکردنە ڕێژیمی تێکیلی بە ڕێژیمی ئیسلامی ئیران ئەس پشتر نەهاس ڤەتگەرم کۆڤاری دەنگی کوردستان کو بە زمانی عەرەبی لە سووری دەردەکەت پەسنی ئۆجەڵان کو ji ڕێژیمی ئیسلامی ئیران دەدە پەسنی عەجێب پەسنی شیعەی سیاسی پەکەکەش ئەز نەها ئەز ڤیدیۆکی حازر دەکەم ببەلگە بێ پەکەکە مەدیا خۆی بە زمانی عەرەبی بێ چ پەسنی عەلەویەتی دەدە چ پەسنی شیعیەتی دەدە شیعیزم عەلەویزم یعنی پەکەکە پرۆپاگاندا پەکەکە وەکی پارتیەکی چەپگر وەکی ئانا تو بێژە پارتی کۆمۆنیستی ئیران وەرە پەسنی خومەینی بدە شتێکی عەجێبە شتێکی سێرە وەکی پارتی کارکر وەکی منها پارتی کارکەری پارتی سۆسیالیستی ئەڵمانیا پارتی سۆسیالیستی رووس پارتی سۆڤیەتی رووس پارتی کۆمۆنیستی چین وەرە پەسنی خومەینی بدە ئەف چاوا چێتە بیانی نە مەنتق قبول دکە نە عەقڵ قبول دکە ئەف پەکەکە کرد ئەف سکەندالی مەزن سکەندالی ئیدیۆلۆژی لە ئەدەبیاتی پەکەکە هەیە بە زمانی عەرەبی و بە زمانی تورکی و ببەلگەز دا ئاخبنە نە لێ من بەرێ ئەف تشت نەتزانی
پشتر من کولا کولین و کولین وما افتشتن هاندديت نهادا ما ازرخني لبكك ديكم از بجم بفرمون ام بلغا لبرتوكي اوجلان لداخلاني اوجلان لبرتوكي بكك لداخل روجنامه اي بكك لكوفاري بكك نكاري بجنا يعني استي تيك اشتكي نوها مدرباسي بمجارة هانجي بفن نو شاندەیەکی ڕەسمی حرەسی سەوری و ئارتێشە ئیرانی و ئەتیلاعاتە ئیرانی هاتی کوردستانی باشوور لەگەل یەکیتی ڕوونشت لەگەل پارتی دموکراتی کوردستانی عێراق دەڕوونشت و لەگەل پەکێکە دەڕوونشت لەگەر و گۆران و حرەکەتی ئێستا لەگەر هەموو هێزن سیاسی لە کوردستانی بۆ کامپی پارتی دموکراتی کوردستانی ایران کۆمەلە جو کوردستانی عێراق ڕاکن ئەگەر ڕانەکن وێ هەلوەستی تند لە هەمبەری وان بکن لە گۆری ئاگاهی گەیشتیمە کۆ پارتی دموکرات قبول نەکردی لێ ئەف پەکێک دڵداخویانی سیامەد مەعینی پەژاک بنەری و لە مەدیای پەکێکە بنەری تێناز بکی کۆ لە هەڤهاتنێکی هەیە بەداخەوە مەترسی گەلێکی مەزن هەیە کۆ ئەزمونەک و تەجروبەی ڕۆژاوا کانتۆن و مانتۆن و خۆلی سەریە دەموکراتیک ئەم سیناریۆ لە ڕۆژهەڵات دووبارە ببێت بەری ساڵێکی ساڵ و نیڤەکی مەدی ساڵ سەرکەناڵی خۆی یوتیوب و لەسەر سۆشیەل میدیادا من نووسان هینا دەما ڕێڤەبەریە دۆناڵد ترامپ ئەگەر تێبیراتە کریز دنابەرە ئیران و تەهران و واشنگتۆن بلند بوو ئیرۆ وێ تەهران ئەمریکا لە تەهران خرد سبا لە تەهران خرد پر یعنی کریز پر تەوەتر پر بلند بوو وێ چاغێ منڤیست کۆ ئەگەر ئەمریکا لە تەهران خە ئەگەر احتیمال لێخە ممکنە سەرهەڵدان چێ ببێ ممکنە یعنی پرۆبلەمی جەماوەری سەرهەڵدان لە هەمبەری ڕێژیمی ئیران چێ ببێ وێ چاغێ ڕێژیمی ئیران ئالیکاریژی پەکەکە بخوازە و پەکەکە وێ دیرەک دبێژە اوكي ام حاضرن ام ئالیکاری بکەن ئێستا من پرسێک بۆ تۆ بکەم ئەگەر بۆها داخوازیەک هەبێژە پەکەکە هاوکاری ڕژیم ئیران دەکاتۆ دەکاری ئەوە پشتڕاست بکەی دەکاری ینی هاوکاریە ڕژیمی تاران دەکایانە ji ber têkilî pir heye têkilî dîrokî ye têkilî rejîmî îran bi PKK re vedgerî salên heştê û du heştê û sê û kesên ku di nava PKK de kadroyê herî ku îran pê bawer Cemîl Bayîk e herî ku niha serokê PKK ye ev ne gotina min e ev gotina Abdullah Öcalan e ev Abdullah Öcalan ji Tirkar dibêje em ditirsin ku PKK têkeve bive alav di destê îran de lê de jî Tirkiye ev serokê PKK Abdullah Öcalan lê hemberî Cemîl Bayîk dibêje ne tenê kevin jî hîna not û ne li Roma hîna Öcalan nehatibû girtin di daxuyaniyekî di hevpeyvînekî reportajekî bi Krîsko Çêra li kovarî Alwesat hat belavkirin dîsa Öcalan rexneyî tund li Cemîl Bayîk kir we îşaret kir ku Cemîl Bayîk di bin bandorî îran de ye di bin tesîrî îran de ye PKK bi giştî di bin tesîrî îran de ye eger Abdullah Öcalan li Qendîl bana jî eger nel îmralî bana wê di bin tesîrî îran de bana ji ber Abdullah Öcalan bi xwe dema li Şam bû têkilî hebû Alî Ekber Wîlayetî dema wezîrî karê derve ê îran edibqê li ser dema Refsencanî bû ez texmîn dikim ya dema Refsencanî ya dema Mihemed Xatimî Alî Ekber Wîlayetî
بەڵێ عەلی ئەکبەر ویلایەتی سەردەمی ڕەفسنجانی بوو. وەزیری کاری دەربە ئیران درستە. لە 95 لە 96 دەمە هاتی ئیران شام ئۆجەلاندی ئەو ینی ئاستی تێکیلی نابەری رژیمی ئیسلامی ئیران و پێکەکە گەیشت بە حەیاتی قوناغەهانی لەوما پێکەکە دگەلە کتێبی خۆدە ئۆجەلان کتێبەکە هەیە حەفت تیتلێوی سەرنویسیوی حەفت ڕۆژ دگەل ئاپۆ هەر نویسکارێکی عەرەبی سووری دیالۆگ بۆ ئۆجەلان ڕەکردی ناوی نەبیل ملحم نەها لە بەرلینە ئەکتوت کار پێر کۆمپارچی بکە ئەو رێپۆرتاژادە حەفت ڕۆژ دگەل ئاپۆ ئەڤڕۆ ینی پر پسني محوري مقاومة ومحوري إيران وحزب الله أذكنجي حزار ونهسد ونوطو شش إنا أوجلان للشامي بو ديمك تيكيلي ديروكية أف سيناريو كانتون وروجافا وقسرية ديمقراطيك أصلا بلاني إيران ولمالي جلال طالباني لسليماني برپرسي استخباراتي سوريا وبرپرسي استخباراتي PKK وسركردي PKK لسليماني جي هاشتن هفدو لسليماني وبلان وسيناريوي روجافاي كردستان وخسري ديمقراطي اصلا ايران نا رجيم سوريا ايران وفي رنجي جالي كرد كتبن كنترولي مخابن إستان ناوي روجافا بزنداني روجافا من أم ناخوازن أس وك شخص أز ناخوازن روجلاتي كردستان بب روجافايا كي بچكي مستر جبركو PKK لور بب دس دار دبوكو حمو سيناريوين لروجافا يعني دحقات گرانتر ضريبة باجيوي خلقي مي رجلاتي كردستان كاكي أمشان جنگي سياسي رجلاتي كردستان لقل جنگي سياسي رجعواي كردستان جياوازي زور هي يعني رجلاتي كردستان خلقي رجلاتي كردستان نتويترنا هەستی نەتەوەیان بەهێزترە ڕۆژاوای کوردستان نازانم بەرێ چێبوونە ڕۆژاوای کوردستان بەرێ گۆڕانکاریە نوێی کە هاتە ئارایە نازانم ئەو سەردەمە هەستی نەتەوەیی خەڵکی ڕۆژاوا چۆن بوو کەکێ ماردین خەڵکی مەی باکووری کوردستان دەماش شورشی شیخ سعید 1925 تێک نەچوو هاتون کورد نەهاتن ڕۆژهەڵات هاتن ڕۆژاوا کۆمەلەی خۆی بوون 1927 نە لە مەهەباد و ئۆرمیە هات دامەزراندن لە لبنان و لە ڕۆژاوای کوردستان هات دامەزراندن مالباتی بەدرخانی دەما ji ber tirka reviyan nehatin Rojhilat dikarî bûn werin lê hatin Rojava Osman Sebrî wekî têkoşerekî gewre ku naskirî di nava dîrokî Kurd û Kurdistan hatî Rojhilat hatî başûrî hatî Rojavayê Kurdistan ev îşaretî çi ye ev îşaretî ku hestî netewayî li Rojavayê Kurdistan gelekî bilind bû بس پاشێ ئەم گۆڕانکاریە هەستێنێتەوەی چ وایە ئەوەی لە ناوچوویە مایە دۆخی ئەو پاشی گۆڕانکاری بەبێژە بسەش بژێت برێ خۆ بژم یعنی عەبدوڕحمان زەبیحی دەما يعني لشام بو لنابا خلقي روجافاي كردستان بو يعني اللي قال عبد الرحمن اللي قال عبد الحميد درويش اللي قال عثمان صبري اللي قال يعني مؤرخ خابات كر اب صالح 56 57 مشتركات مكو يعني كوملي خويبون 270 هذا مزراندن جبو شورشي ارا جبو شورشي اگري بري
دما كوماري مهابات كوماري كردستان لمهابات خلقي الجرو جاواي كردستان چون بو بيروزباهي لمهابات تا استاجي هستي نتوائي هەستی نەتەوایی بیر و بووچوونی نەتەوایی ناسنامەی نەتەوایی کاری پەکەکە لە ئەوە کۆ ناسنامەی نەتەوایی هەستی نەتەوایی لە ڕۆژاوای کوردستان تێک ببێ تانەها تێک نەبری تانەها لێ ئێشاندی گەلێکی زەرەر و زیان ئێشاندی بۆ ji ber ku Rojavayê Kurdistan civakî sivîlane civakî çekdarî nedî civakî şerî çekdarî ne wekî Rojhilat şerî çekdarî hebû li Bakur şerî çekdarî hebû li Başûrî Kurdistan me li gel rejîmî Behsî Sûrî çek kar nanî lewma PKK dema hat bi çek em xapandin ji bo Kurdistanî serbixwe û azad niha îste bi çek em tehdît dikin ez li vê derê me PKK فرماني مرن الهمبري ما درخص اول ليك اللي برسكاني دخازم ببرسم فرماني كشتني تهيا انا نهات فجري نافندي ليكولين كو مالبري ليكولين كو نافندي وي قنديله ديره جريدان جميل بايكه اگر لسركاك مردين بيج اب مالبري رسمي اب مالبري نافندي مالپەری ئەولەکاری استخباراتی ئێ پەکەکە لەگەل تەبێژە لەسەر تەبێژە دژمنی ڕقەمیەکی تەفگەری ئازادی ئەف چ معنەوی تو ماردین گوتل جەم پەکەکی ببێ دژمنی ڕقەمیەک ئێ ڕێخستنی پەکەکە دووارێ ڕۆژنامەگەری و ڕۆژنامەگەری زەر و ئانتی پرۆپاگاندا لە هەمبەری پەکەکی دی ئەتێ چ معنە دما تهديد لسر تويتر لسر فيسبوك لسر يوتيوب لسر سوشيال ميديا تم لهم بريتا ويراكن ويبكوجن وينظام شفلان هذا شو معنى فكيكي دما برياري كشتن لهم بريتا ام بيجن ميناك يعني او اشتر مكتوب ناشي نمالي ختمي جميل بايك لسر تنهي پنجموري جندم جميل بايك سر تنهي بيش كاك ماردين ساعات حشتو نيفي ايواري روشي شما نزانم چت فلان ديروك فلان داتا نا يقولوا ناكن نا يعني ليه اسلوبي بيه هي درست ما بكي لجي تقول جوازي اري جوازي هي بلا ما ترسيجي هي چي ما ترسي تجمر بيجي چي ما ترسي اشتر بيجم چي ما ترسي ما ترسي نيوان نوبرا رجالات ورجاوات بيجي درسته نا يتقول جوازي هي جوازي هي شو تم ترندكش دبران بيج از دترسم اف سيناريو دوباره ببه اگر اف سيناريو دوباره نبي چه بكين دوباره نبي باش ام از مترسيه خو بيجم يك PKK نتنه دري پاجاك ده هنا كردن ايراني بآلي خدعانية نه PKK دري يكيتين اجتماع جيده لدري حركة جوراند لي تفجري إسلامي وإسلامي يقولوا حمور يخصني إسلامي جمر يخصنك إسلامي لكردستان العراق بينا وتيكلي بإيران رتنا جمر يخصنك يا حمور يخصني إسلامي إيه باشوري كردستان العراق بتهران رنا باطلاعات رنا أفيك لكن كده ينالك يكيتين اجتماع وكي حزبكي شبقر وكي حزبكي علماني هيرو خانكو حجاب داناينه و ليد ام بارتي كيجي كيفن ده نجنا هذا جدما مام جلال جدما طالباني ده يعني وصالي حشتي ده دما قاسم له هات ترور كردن جلال طالباني لإيران بو دوید زانه دما قاسم لو هات ترور کردن لفيينا جلال طالباني كواليتي ويدوكا دابزيه يك دا خبزانم انترنت كچاك دبي نازم هيمنا يا ايتويا توا كواليتي ايس باخ ليس بفرمو
نا باشه. باش دما رحمتي شهيد عبد الرحمن قاسم لو لفيينا بو هات ترور كردن جلال طالباني لإيران بو ئەوە جلال نەزانم طالباني دوستیەکە ئەویش لە ڤیەنا بووە ئەویش لە ئاختنی ئەو 6 ڕۆژە پێکەوە ڕابوونە نهادنگيم باشه نهادنگيم باشه باش جلال طالباني للراديوي يك راديوي إيران جيتي برسكرين تشد بيجي كي عبد الرحمن قاسم لو كشتيه برسيبي جلال طالباني دي بيجي رجيمي صدام حسين ما بيجي إيران كرس رجيمي صدام حسين هو ما عبد الرحمن قاسم لو ترور بك يعني از ما بس تعملوا مينا تشكيليا استراتيجي كور يكيتين اجتماع رژیمی ایران دکاره در ریا یکیتین اجتماع ده تأثیر لقراری سیاسی کرد روجلات بکه دکاره در ریا رخصتنی اسلامی تأثیر لقراری کرد روجلات بکه پارتی دموکراتی کردستانی عراق جی تشکیلیوی به ایران لهی لنلوی آستی کسیم گویی و پکه هینا بهتر demek Kurdê me rojhilat dorpêçkirî ne çemberkirî ne em ev hêzê hat PKK niha ew û goran û yekîtî niştiman aynî senger li diş Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq li diş Partî Demokratîk Kurdistanê Îran Îran ji wan bixwaze wê bikin ev yani tiştek heye min gelek cara bi hinek biraderên me Kurdê rojhilat münaqeşe kiriye erê hêzê çekdariyê PDK heye hêzê PDK'yê İran hêzên çekdarî ê komele heye belkî ev bi garantî ku biçek PKK hesab bike biçek PKK bitirse belkî lê ne dibe yani ez wekî nerîn dibêjim yani divê wilo bi hêsanî bi rehetî li PKK û stratejî PKK li Rojhilatê Kurdistan neyê meyzandin dibe plan werin da plana yekê plana duwa plana tisiya plana daha deynin ihtimal heye ku rejîmî İran heta werê başûrî Kurdistan da gir bike werê ne tenê bombebaran bike ne bi tenê firoka bişîne kampî PDK İran û kampî komele bombebaran dikin na ikşîfa neke werê derbas bibe PKK wê rêjêr veke yekîtîn Îslamî wê ji rêjêr veke Herekê İslamî wê rêjêr veke zaten Bexdad hemû dibin kontrola Îranê de ye حزبي شيعي شيعة سياسي دبن كنترولي اطلاعات ودبن حراسي ثوري إيراني دي مكي مترسي خرتن مرة أولو بسيط لمترسي أن نرى بلان أم تشاوى يعني لبرامبري أم مترسية بلان شيء از نظام دبیتو و پارتی دموکرات و کومله جبو من هيا كاك هوشنگ غلطية برايما كرد روجعوات چبو كدبيجين او سيستما دلخوازي خود چه نكرت تپرسا خود دوباره بگیش کرم خود چه بيجم غلطية برايما يعني كرد روجعوات چبو که استا سیستمی وان سیستمی دلخوازی وان نینه یا که سیستمی سیاسی وان گوریه غلطی وان چه بو حالا شاشیتی وان چه بو حالا وان چه بو شاشیه وان بچک دشبه شاشیه کردی می روجلات افرچه بون یعنی پارتی کی و هبو پارتی دموکراتی کردستانی ایران بو سه پرچه بو دو پرچه بو افر problemi sereke perçebûn. Neha her du baskî Partî Demokratîk Kurdistanê Îran bibin yek ev dilê PKK xweş nake. Ev dilê yekîtîn îctiman jî xweş nake. Ji bo Kurdê rojhilat dibin kontrolê dibin dibe perçebin. û ne tenê perçebin. Perçew dijî hebin. Yani ne perçel û her yek îşê xweş êdin neyne işi tevlî karûbarî êdin nebin na perçe wele diş hev
اف بروبلم لروجاوای کردستان هبو افیه لاوازی پرچبون لاوازی چه دکه انا حرکتی روجاوای کردستان حرکه سیاسی لروجاوای کردستان خورد بانا جه خدا گرتا و خودی رول با و اکتیو با او من امی بچین جم پکه جبو چی بچین جم پکه نبو والایی یک هبو او والایی هانی پکه داگر بشعارات بسلاح ب بميديا بعواطف بتشتين حسي دروني يعني بقلة متودا PKK روجاوای کردستان داگر کرد بنێت ڕاستە تێکیلی PKK برێژیمی ئیران حەشتێ و یەک حەشتێ و دۆ حەشتێ و دەستپێکی ساڵی حەشتێ بەڵام PKK کەنگی لە ناو ڕۆژهەڵات خورد بوو کەنگی دەما ئەو جەلان هاتگرتن PKK ئەف فرسەت پر استغلال کرد و gelek kes ciwan xortên ku tevlî PKK bûn duê qunagê de ne salî gelek kêm kevnin li salê notî tevlî PKK bûne not û yek heştê û nû heştê û heşt gelek kêm lê piraniya kesê ku tevlî PKK bûn piştî salê 10,000 not û ne 10,000 û berjor ev عالية عاطفي PKK عالية عاطفي أب مسألة هاني استثمار كر مخابن حركي سياسي لروجاوای كردستان نلقور آستي تجربة نبو يعني حركتي شو سرهلدان لدجي رجيم بشار أسد لرجيم حافظ أسد نبو بلام لإيران هي لإيران لصالي 10,000 هبو gelek cara pêlê cemawerî li hemberî rejîmê Îran çêbû ev xibire ev tecrübe heye pirsek jim bo me dirûst bû ew yeke PKK berdewam dibêje rejîmê dagîrkerê Türk çima be Îranê nabêje dagîrkerî Îranî PKK nabêje dagirkerî Îranê ji ber ku dema tu bêje rejîmî dagirker rejîmî muhtel dêvekî tu tevgerekî rizgariya netewî yemekî gerek tu piştgirî yemekî gerek tu peyman yani bi vî rejîmî dagirker re tu danayîne lewma nabêje ti carî veger edebiyatê PKK li ser xwebûn li dengê ê ku min dîtî ez bi Farsî dizanim lê ê ku bi zimanê Erebî ê ku bi zimanê Tirkî ji salê heştê li salî not û ta niha ta êsta ti carî negotiye rejîmî dagirker çawa dibêje rejîmî dagirker eşter dibêjim Öcalan pesnê rejîmî komarî İslamî dikir ne tenê tercîhî yani şîeyî siyasî bikaranînî mezhebî şîa ji aliyê siyasî de pesin dide pesnê ew çawa jê dibêje rejîmî dagirker nabêje rejîmî dagirker êsta dibêje rejîmî dagirkerî Tirkiye êrê dibêje li medyayê PKK eger tu binêre ê Farsî bêr dev ji Kurdî Latînî û ê Soranî binêre artêşî dagirkerî rejîmî artêşî dagirkerî Tirkiye êrê birê min tu dibêje artêşî dagirker artêşî muhtel ê dibê tu Kurdistan bixwaze rêxistinekî siyasî dema wesfî dagirker bo artêşî Tirka kar bîne demekî gerek tu gerek Kurdistan bixwaze ne komarî demokratîk li Tirkiye ne cumhuriyê demokratîk li Tirkiye kak hûşeng ew jî ew ye dibêjin PKK pêk hatiye ji Kemalîzm Baasîzm Stalînîzm Şiîzm çi dibêjin çepê Türk çima yani em xwe hemû dijî hevne to yekê Sunniye yekê Şiiye yekê Marksîst e çi dibe çi em çi tiştî wan mumkin e ممكن فيديو منا داوود كل سر خاني تي في ما بيشكش كر ما بحث به مسألة هاني كر كود صار حفتي
ساڵێن 67 پێلا چەپگیری لە سەرانسەری دنیای هەبوو بله گروپێن پێکێکێژی دناوە هێزن چەپگرد هەبوون کورج بیرەنگی بوون هەنێک دناوە پارتیە توودە دەبوون جناوە توودە دەرکەتن بوو پارتی دموکرات یان بوون کۆمەلە یان تشتن وڵە نۆرمالە چێ دەبێ ینی لێ پێکەکە یعنی دبستان وەکی کەس وەکی مرۆڤ ئەف کەسێن دامەزرینەرین پێکەکێ دبستانên کەمالیست مەزن بوونە ئەم دبستانên باش دمەزن بوویە تۆ دبستانên ڕژیمی ئیرانێت مەزن بی ئەم بخوازن نەخوازن باندۆر پسیکۆلۆژی یا ئەم لە نەژید باندۆر واندانە درستە باندۆر مەسەرەن ئەم لە سووری فکری باس دگەل دراما لە رادیۆ لە موزیک لە ڕۆژنامە لە دبستان ینی دگەل ئۆکسجین دگەل نان و ئاو فکری باس بەعسکردنی جواکی سەرانسەر ئەف لە سووری هات ئەز نکارم بێژم کو سەدی سەد ئەژ باس پاقەژم نا وەکی میکرۆب دەرباسی ینی جواک ژەحری ببوو ئەف پۆلۆتیکا ئەف سیستەمە لە ئیران ژێ هەیە سیستەمی کەمالیست لە تورکیا ژێ هەیە میکرۆب و مەوروسی کەمالیست بە ڤیرەنگی دەرباسی نەبا پێکێکی بوو میکرۆبێ سۆسیال و چەپگیریە شۆڤەنیست ئەوژی دەبلی پێکێکی بوو پێکەکە هات سووری 20 ساڵا لە سووری ما بەعسی زمژی دەرباسی سووری بوو دەما لە سووری ما تێکلی بە ئیرانێ ڕێژی شیعیزمەکە چ بوو شیعیزمەکە چ بوو شیعیزمیژی دەرباسی ینی نا ئۆجەلان لە ڤیدیۆوە بێدەزێ بە ئەزێ بە بەلگێ بەحس بکەم چاوە ڕێکلامی و پەسنی ئیمام عەلی و شیعە و سنەت تو پارتیکی چەپگرە تو پارتیکی علمانیە تە چه علاقەتە تە بکی عەلی ڕاستە یا عوسمان ڕاستە یا ئەبوبەکر ڕاستە یا عومەر ڕاستە چه علاقەتە تەفان مەسەلەیە طائفی ئەو پرۆبلەم و ئەف کێشەیەن دیرۆکی کۆ عەرەب و ئیسلام حەل نەکردن تێ حەل بکە برێس ئۆجا چه علاقە تەیت و کووردا بینە تو مەسەلەن عەلی بەرە بڤە میناک لێ نەبە میناکێکی سیاسی تعالی کرد میناکێکی سیاسی ژمر خومینی نەکە میناکێکی سیاسی جدایی تێخد نابەرە خومینی و نابەرە عەلی پێکێکە ولۆ نەکرد پێکێکە عەلی کرد سمبۆل کرد میناک و خومینیجی کرد شاگردی عەلی میناک وەکی شۆرەشە ئیسلامی و بڤی منطقی هانی خومینیزم جی بنەر کۆنگرەی دامەزراندنی پێکەکە ساڵە 1978 22 ئەندام 23 ئەندام حاضر بوون ji wan nîvî zêdetir Alewî bûn bêtir Alewî bûn Alewî bûn em çi qeyse bêjin vana ilmanî ne bes Alewî her li hoşeng gosê guhdar nek rayê çentê xew her Dêrsim her Sîwas her Merheş her nava civakên yesarî ê çepgirî ê Alewîya û li wan guhdar bik têbinere ku yesariyet û çepgiriya Alewiyên Türkiye ê Kurda û ê Tirka yanî mîks e ol û Marksîst yanî di nav hev de yê yanî wê Elî bikin sosyalîst bikin Che Guevara wê Elî bikin nizanim Hüseyin bikin nizanim bi vî mintiqê hanê ku sosyalîzm kirina Şî'a dîroka Şî'a malbata Elî 12 îmam bi vî mintiqê hanê Alewî ê çepgir Kurd dibe û yan jî Tirk dibe di nava herekeyên siyasî de ev heye PKK jî di nav de mesela ana tu Mustafa Qaraso nas dikir Mustafa Qaraso berpirsê ragihandina PKK'yê ne mes'ûlê i'lam mes'ûlê ragihandina xwe dibîne fexr dibîne dibêje ji binemalekî dede me dede zane çi yanî pîrê Alewî yani Şeyxê Alewî yani tu Mustafa Qaraso
تو زندان دیتیه تو حزبكي ماركسيست تو شورشگره بناف اف حموتش ناف دكبانات باشه بوچه تو خولو افتخار بكرديتي خو افتخار ببين بتشبگيري خو افتخار بشورشگري نه به علویتی خو افتخار ببین علویت دمکی تشتكي اوليه اول دناوا پارتيين چبگرد ناب معنى ماركس دبيجه اول افيون اگر وره استغلال كره تو باوري ماركس دي تو چپگیره يعني اف چه چه اف مدل چپگیری آل جنب پککی عجیب شيء عجيب يعني نها اوجلان للشامي رخني لمصطفى كمالي اتاتورك ذكر كماليزم بيس كماليزم نظام چه اللي زندان اللي تبيش نا شاشه مصطفى كمال اتاتورك نتج من قال كرد كروچان نتج من قال كرد كان الشيخ سعيد دالقاندي دار ذكري شنقاندي يعني وقت ور بيجي انا عبد الله اوجلان بيجي شاي ايران نتج مني قالي كرد لايران كنت بيجي قاضي محمد وهفالي بي لتشارجرا دار ذكري لا شاي ايران باش بو بس ايه دردوري شاي ايران بيس بو انا اوجلان ولو بيجي او سيامن معيني بيجي راسل ايه باجاك قبول بكن سروقاتي راسل بيجي سروقاتيش ما تشتر فهم دك يعني PKK بفي منطقة هاني بداخوة كسروك جماق شاف فهم دك بيتر فهم دك او عاقلي كوني او عاقلي حمود شي فهم دك وايمن فهمناكن ام نزانن ام غشيمن سروك روناهيا مجيه مي دلي مي معدا مي هرتشتي مي بيش يان سروك نابه انا انا يعني بداخوة PKK پسیکولوژیا انسان کرد یعنی حوالی خوا اجی روشکی روزا ولو بوم اجی روشکی روزا متگو سروک کسک وکی تنا و دو دیرو که دتنا و دو دنیا که دنیا شلون ناس كريه واب يعني في حاله يعني ابنت يعني خافادنك مزن امتي دتجين بداخوا قالك كس شوال للروجافا آلدار خليل هي للجموجي دنغا بجاجي آلدار خليل هي شوال الروجافا إلهام أحمد هي لنغا بجاك ونغا خلقي روجلاجي إلهام أحمد هنا شوال يعني تم تساكي جرينك وشنگ دبیجه سلیم چو کایا ل پرتوکا خود دبیجه اولا زندان آمده نکارین یک روپرا بشینین داره چما برز اوجالان دکار جی امرالیه لبن کنترول هشکو تندا رژیم يعني تركيا برتوكا بنسيتو بشنت دري قرتيها شما دكاري ايا او برتوكانا برتوكي اوجلان خونا يا انا والله ايما لقوري ما برتوكي اوجلان شما برتوكي اوجلان شما شبركو حمو تبلا هبن تحمو تبلا لروجلاتي كردستان از بچك حنكا دكم يعني جبو قولوا يعني نوكي سيمينار وتقولوا نورمال خلكي ما نورمال حمود تشفين بكن يعني لا قراتشي لحمودري هنا لروجلاتي هنا قراتشي و سافار جف برنش جفر ببين تيخ نافردو وبفروشن برتوكي اوجلان بين تيخ دست يكي اكاديميسيان رخنگیر بیج اوجلان انفرماسیونکی نویساندی ده اف پرتوکاده و جیدر گوتیه مصدر گوتیه ما اف انفرماسیون جفلان دریانی تنه ده پرتوکی اوجلانی فارسی خوندیه؟ بلا هیچ سرچاویک لپرتوکی اوجلانی نیه هیچ سرچاویک نیه هموی لمشکی خوی نوسیدی و ده ام پرتوکا دواره ويشتر بحثا قحوة بك ويشتر بحثا استرونوم بك ويشتر بحثا فيلوزوفي بك بحثا ديوكي بك بحثا لايف بك بحثا فيسبوك بك بحثا سينما بحثا عمو تشتي بك ولو تشتكي ولو اب تشتين تبليهات شبه جياناوي
يعني برا بنفسينا خمناك برا بنفسينا برا ولو أكاديميك وبروفيسيونيل ومنهجي بنفسينا برا تشتكي ولو ما أنا بخوان ببرتوكي وي جارك ودجار خواندن خمناك ليه وجران أب برتوك درتينا سي برتوك چار برتوك درخستي وكي چدا چوا درتينا وكي مرافعة جبو يعني دفاع يعني وقت قاراسنامة جبو محكمة ما في مروفان آل ستراسبورغ يعني سغرية كي قانوني درتينا جبر في يعني چند برتوكين اوجلان چندن چارن پنجن 20 سال زندان ادمائي چار برتوكا بنفسينا عندك يعني ينجي قال لك برا بنفسينا بس برا ريكوبيك بنفسين دما نفساند دنافا بكيكي دهنك لكولينير هبن برا بشين جمع عبد الله حجاب عبد الله حجاب ليه بقره برا بيجي سروكي ما ادورد جيدر لازم ليه بقرن جير باخش بكن جير يقولوا لسر هفدو بينن باش بكن باكنوس بكن نا سروك قلتي وك سروك حمود اشتزانه تشتك هي ايما كنترولا ميتي هي دبن برتوكي وي دما درد كيفن تشتي درد كيفن حمود بن كنترولا ميت يعني MIT يعني استخباراتي ملي تركيا يعني اطلاعاتي تركيا دبن كنترول درباس ادبن كنترول درباس ترك دبيجن برادر كيف ادبيجن برادر كيف شما ترك استنق بكن دبيجو كوماري ديمقراطيك شري مالباتي برزاني دك شري كردستان دك شتي دبيجي بحفظه سد باشا دبيجي رجيمي اسلام ودبيجي PKK ورخنا لخدك ورخنا الPKK دك ورخنا الكردا دك وكردا بيس دك بو ميتي ترك درخينن او دبيجي از دخوازم خدمتي دولتي ترك بكم بو ميتي ترك استانق بك ابرتوكا بقر برتوكي وي بين اگر فايدي قلي كرتي دهبه از ناخفم اگر فايدي افرتوكا لقلي روجلات دهبه لسيامند معيني فايدي هبه سري سدي بينج ده از ناخفم از سلاو بشينمش سيامند معيني فايدة تنا اگر فايدي كرد هبه وترك خدخه بكن متى فوتوي بريس اوجلان نديتي بريس سليم چروکیا لزندان جميل مظلوم دوغان لزندان خيلي دورمش لزندان لسالي حشتاويك حشتاودو حشتاوسي حشتاوچار قرتي فقر ديكومنت بنر روشي جدياني واني لزندان وروشي جدياني اوجلان ديواري زنداني مي تحت اودا اوجلان لامرالي پرتوکخانه طاوله رونشتي راشتي غازته روزنامه فوتوي ديدي لزندان پشت تر فوتوي بشينم لزندان بلافكري سر انترنت هي فوتوي بريس اوجلان لزنداني امرالي دلي متبجينه كو ازهر امرالي ازهر امرالي رونم براور بلجيكا اوجلان براور بلجيكا انجي اوطاوي خوشه يعني اوضاوي بالتاني نه بروبلم نه کیشه بو پنج پرتوک گرک به کردی اوجلان علمی ده امرالی ده گرک نه علمی به فارسی سورانی انگلیزی فرنسی تشتك بكردي دركتي شوي دري نا بتيبي لاتيني نا بتيبي سوراني نا وما ساولما وباراستن وشارستانيا ديمقراطيك وكومارا ديمقراطيك وهرتشتي ديمقراطيك پرسه گدن جی هنه چون کاتی ما توابو یا باز دخوازم ام پرسه گلک پرس بو من هاتنه او حوالی من گلک پرس بو من شاندنه بس دکارم اما بپرسم پاکت دخوازی براتیا گلان پیک بینه لروجلات ناوین دکو فدرالی دموکراتیک پیش بخیانه لی دگل چه پارتی او سازی کردان براتی ناکب و برواج دیجی گشکا دردکه و تنی خو نوینری کردان ده حسینه
اولوما جی ازن دده خو سر ناوی کردین روجاوا دانوستان بکه جی خو باکور قرق کریه لگل باشور بتایبت پارتی و بارزانی دجبرو ناکوکا او پارتی جی بناو پجاک جبو روجلات اوا کریه تو چه دبیجی سری بابتی انی اوان همبره دجمنان کردی دکارن هاو پیمانی درست بکن لگل کردان نکن لگل پیشمرگن نکارن لگل پارتی اندن نکارن کاک مردین بۆ خی گەورە لە دیرۆکی کورد لە دیرۆکی ڕۆژلاتی ناوین لە دیرۆکی مرۆڤاتی تا دیتی پارتیەکی سیاسی دامەزرینەری وی 22 کەس ئەم پارتیە 7 کەس ji دامەزرینەری خۆ کوشتیە bi تهمەتی خیانەت 6 کەس ji دامەزرینەر ji nav derketine bi تهمەتی خیانەت یعنی 13 کەس te partî dîtî di dinya de tiştekî wilo heyî di dinya de eger te mînakekî din ji xêrî PKK dîtibe min qebûl dikim ne li tecrübeyê Filistîn ne li tecrübeyê İran ne li tecrübeyê jiyanê Ereb civakê Ereb ne li tecrübeyê Tirka rêxistinî çepgirî Tirk pir li hevdû qetin li hevdû xistin belam damezrîner wekî damezrîner 22 kes 13 kes heft jê hatine kuştin PKK ew kuştiye bi biryarî Ocalan ku ev xayînin û 6 kes ji navî jinê Ocalan Kesîre Yıldırım birayê Ocalan Osman Ocalan ku berî demekî mir di nava PKK wekî xayîn hat elan kirin û ji xeynî wê partîkî Ocalan bi xwe dibêje Ocalan di 2008 li mangî Temûz bi Ocalan li zindan dibêje 14,000 kes li nav PKK hatine tasfiye kirin hundirê rêxistin hatî tasfiye kirin ev partiye wê dikarî yekîtî bi Kurdar çê bike yekîtî bi biratiyê gelan bi Faris û Kurda bike bira Ereb û Kurda bike bira bere were nerî were rexne qebûl bike ewilî rexneyê min û te û ê wekî din li ser xwe qebûl bike min naxwazim biratî gelan ne ku ez hez dikim biratî gelan çê bikim lê ez hez dikim ewil me biner wekî bira em nekin xayîn ya endamê xwe kirî xayîn bi qasî sê Helepçe 14,000 kes ev Ocalan dibêje ne ez Ocalan li 2008 yani ji damezrandinî PKK kak Mardin li salî 1979 yekemîn jiya kadroyî pêşengî PKK 79 Celal Aydın biryarî kuştina wî Ocalan darî li aynî sala we 1979 Mihemed Turan ji damezrînerî PKK li aynî sala we di kadroyên pêşeng ê PKK bi biryarî PKK hatî kuştin PKK li salî 1984 li hemberî Tirk şerî çekdarî elan kir newaye durist e ew li berî wê li salî 78 li hemberî eşîretî Kurda li hemberî malbatî Kurda li hemberî partî û hereketî Kurda partiyek nemaye li Kurdistanî Bakur berî ku tivingî xwe bide dewletî Tirk artêşî Tirk dayî Kurda ev partiye çawa wê were ji mir biratiya gelan çê bike ev siyamend miînî divê partiya hanê de çi ecibandiye evê kesê di nava pejakê de niha em yani xwelî li serê me ku em me bawer kir ez ditirsim Kurdên me yê Rojhilat naberî demekî min vîdyokî çêkir kadroyên Rojhilatiyê ku hatine Rojava gelek ji wan hatine tasfiye kirin hinek ji wan gendel bûne û dizî kirin û niha li cem zanyarî yekîtî niştiman dişoxulin digel berpirsê yekîtî
نیشتمان دشو موان بنام و فوتو اشتر فيديو او فيديو تشتر بشينم يعني بله بداخوا جواكي كرد PKK دیروکی کورد پێ لیستیە یعنی دەولەتا ترک لەسەر سەرهەڵدانی شێخ سەعید بژن سەرهەڵدانێکی کێفنەپەرستە ئۆلیە دینیە نەقشەبەندیە دەخواست دەولەتی خلافەت بەگەرین نەڕاست ها درەو ئەو درەوەی دەولەتا ترک نا PKK و لەمێش کورۆیا و یعنی سەرۆکی گەورە گەلێ کورد شێخ سەعید سەید ڕزا قازی محەممەد مەلا مستەفای بەرزانی ev serokê gelî Kurdin yani ev kesê di nava pejak yani rojkî ji roja Qasımlo şehîd ketî PDK İran navî wî kiriye serokê gelî Kurd نه بس دبیجه سروکی حزب دموکرات دبیجه serokekî Kurd şimdi ez bixwaz ez wî şehîdekî mezinî gewreyî Kurda rojkî partiya wî li ser gelî Kurd ferz kiriye gotiye ev serokî gelî Kurd e û şehîd e êmina ocanan li Emralî rûniştiye û kitêba ji derdixîne û xelkê dike xayin û biryarî kuştinê xelkê dide û serokî gelî Kurd ev çawa çêbû ev yani منطق عقل ne yekî tî niştiman rojkî ji roja li ser Celal Talbanî gotî serokî gelî Kurd ne Partî Demokrat rojkî roja ser serokekî gewrekî rehmetî Mela Mustefayê Barzanî gotî serokî gelî Kurd ne dibêjin ser Mesrûr Barzanî serokî ev PKK bi çi heqî bi çi mentiqî çûyî vî Îslamê han anî li ser vî gelê rêberî gelî Kurd bi Rêz Ebdillawî rêberî PKK erê باشه به وی منطقه هانه که تو تحملات جو کردارتنه تو دهندری خود نه دموکراته نمشتر گوت مگو بحثا حمود شتیم دموکرات او براتی گلانج مربید براتی برد ناف خود چه بکه آدو پر ناوی وی چیه صلاح الدین دمرتاش او پرسي من بو كاك وشنگ او بخاف وكو پرسي دعاي لد بتو بپرسم كيشي ناوبرا صلاح الدين دمرتاش بو فكا كتشيه از بیستمه که دبیجن اوجی خاینه نازانم راسته درسته غلطه چیه یا انا ایدیولو تشتکی PKK ولو بی فابریکا دروا ماکینه درو ور yani نراستی yani گشتر بیجی یک و یک دو دبیت باور نکه یکی کتوی 4 جارا بکی پارلمانتر 4 جار 5 جار و توی بکی نامزدی لهمبری رجب طیب اردوغان دی انتخابات البجاردنی سروکوماری 9 میلیون دنگ بینه و توی بشین امرالی لجم سروکی گلی کد ریبری گلی کرد و توی بشین قندیل و فوتو پیر بگر و رپورتاج و حقاس رکلام و حقاس پروپاگاندا اگر صلاح الدین دمرتاش خاین به معناته كردنا ولات باريس ناف كرداد نما يعني صلاح الدين دمرتاش يعني از رخنا الويدكم يعني اوي ريبكر دبي صلاح الدين دمرتاش برصفه PKK بده دبي خو نگر اگر دبي خو کرد demek يب گوتن صف قبول دك انا ام PKK جبر بيج تخاينه از دنيا خراب كم از قبولناكم يكور مزايده لسرمه بك صلاح الدين دمرتاش نهال منطقه PKK عيني او مالپری لیکولین مالپر استخباراتي ايكو الشري هو شنگو سيكر شري صلاح الدين دمرتاش كر من فيديو بالزماني عربي وبالزماني كردي لسر چيكر چه مسئله تشتي كرد نويسه ده خيابو صلاح الدين دمرتاش روب دمكي قوتو ام هيكلكي ام بيكركي اوجلان چيكر و پشتر ده اخواني دا مديا نزيكي CHP Parti Komargari Türkiye CHP بله CHP سروکی کمال کرجدار اوغلویه دبیجه پوشمان بو از ناخوازم پیکر از ناخوازم هیکل صنم و چی جد بشن به فارسی چی جد بشن يعني هيكل دبيجن كردي دبيجن هيكل هیکل پیکر از ناخوازم چی بکن ما دنیا خرابو ایریشی کرد خاین و تبی شاهین دونمز یکی جدا مزرینری PKK ده سال 80 خاین
خاين يعني اعتراف كرو نظام چه ای باش صلاح الدین دمرتاش دما هات قرتن نقود جامع تركي نقود استخواص بخدمتي دولتي تركي بكمكي بريس سروك آبو نقود مصطفى كمال اتاتورك شاش هاتي في عمكرن ندش من ايقالي كرد اي دردوراوي بيس بون مصطفى كمال اتاتورك باش بون هیچ تشتكي ولو نقوتي افتشتنال وجلاني بيجي صلاح الدين دمرتاش لبردون لبورين جه دايكين عسكري تركا نخوستيه تشتكي ولو نكريه اوجلان تشتكي ولو كريه يعني لسر بي داخليانية هاني ترابط ويبك وخاين ديما كيتشتين دن هنا دكا لقور قناعتي ما يعني جبري جيدا استا ايكو بكاكا بريفا دبي نعضل اوجلانا نها استا بريز سروكي نتوي جميل بايك او ايكو بكاكا اوجلان وكي استثمار وكي ديكور تيب كارانين هناك هوالين اوجلان ده زندان ده هنه هناك هوالين اوجلان ناوا هدفي ده هنه هناك هوالين اوجلان پر بچوك ناوا پککی شي ده هنه لي پککی نها سري سدي سد بن كنترولا جميل بايك ده و پککی بريا جميل بايك جيد بن كنترولا ايران ده از پرس گرک مایا بس دخوازم یک پرس در بکم اویش اوه یکا چما دبیجی پکک استال بازنه کمالیزم یعنی پشتگیریا کمالیزم دکا چما دبیجی انا كماليست چip سري كردا كر كماليست كومكجي لسر سري كردا كر لسر هلداني شيخ سعيد 1925 ولسر هلداني ديرسم 1938 لقوري أرقامي الرسمي أرقامي جماري رسمي كل سر هلداني ديرسم لسر هلداني ديرسم 12,000 کس هاتن کشتن 12,000 کس بله اوجلان بزمانی خود بیشه بدوی خود بیشه جه 1008 جه 1008 حيانها شو قيسة هي 1008 حطانها 14 سال درسته 14 سال 14 سال نك حساب ليها حساب نك تاني حياة 1008 14,000 کس دناوا پککی ده هاتن کشتن یعنی جو کومکوژی جیسن بیتر جو کومکوژی سرهدانی شیخ سعید بیتر اد تصفیه دناوا پککی ده اوی خوب خوا هنجرین ای دناوا پککی ده دین آلی کی ایکو دولتی ترک داگرکری ترک کو کردا کشتی ای ده هندر ده باشه اف 14,000 کس حتی سالی 1008 جه 1008 وتا 1022 PKK هندرين دنا خود چو قيسة كشتيه تقديري تا چو قيسة تخمين نزانم نزانم تنهي ليه بكيماني و 5,000 هبن بكيماني 14,000 برا 3,000 برا 10,000 برا 1,000 كسبه 1,000 كس نكوم كجيه نه کومکوژی باشه دولتی ترک کومکوژی لهمبری کردا پیکانی لسوری تنه دبیش لهمبری داعش و لهمبری نظارم چه 11-12,000 کچ و خورتی کرد بو خلکی کرمانشاه خلکی اورمیا ورن لدیرا زوری ورن کشتن وجدانی سیامند معینی قبول دکی کچ و خورتی روجلاتی کردستان ورن لدی تزانه دیرا زوری کوی دریه تزانه رقال كره تو كردي روجلات تزانه نيفيسكار ليكولينر اكتيفيست سياسي پاش شر داعش دزانم بس بري شر داعش نزانم نه اف شاري عربن شاري نه كردستان سوري نه كردستان روجاواي بلان كچو خورتي كردي روجلات بو بريا PKK و پشا كورن لديرا زوري ورن رقا جيانا خوش دست بدن شهيد بكبن وجداني كي قبول لك اللي تشتيهان وجداني بجاك قبول لك حتى أنا قبول لك
ئیسە پرسێکەیە ئەوە کۆمنتێکم خوێند تۆ ئەوە دەبێژی چما لە ڕقەت دەکوژرێن چما لە دەیرە زۆر دەکوژرێن باشە ئەو چما دەکوژرێن تۆ مەبەستت ئەوەیەکە ئەوانە شاری کوردی نینە یا ئەوە کە کوردی ڕۆژهەڵاتن نابێت لە ڕۆژاوا شەڕ بکە بەڵێ ئەس قبول دکەم پەژاک هەبە بەلە پەژاک هەبە لێبەرە ئەندامی پەژاک نە لە ڕۆژاوا بە بەرە ئەندامی پەژاک نە لە ڕەقابە بەرە ئەندامی پەژاک لە هەمبەری پازارانی ئیران بەرخەدان بکە و شەهید بکەبێ ئەس ناخوازم کەسێک شەهید بکەبە ئەس ناخوازم کەسێک وەرە کوشتن بەڵام بۆ کچ و خۆرتێ دێرسم و ئامەد وەرن لە ڕەقا وەرن لە دێرا زۆرێ یانجی کوردان نینە درستە و هەولێر و دهۆک لە دگەل پەکەکە وەرن لە باژارێکی کو حەلەقاوی بە کوردان تنە بۆ حقواسە قوربانی یعنی پرسیار کو ئەم کۆمکوژی ڕژیمی کەمالیست لە سەرەمبەری کووردا کرد کەمالیست مافی کوردان ناز ناکرد پەکەکە دەبێژە نە کورد نە ترک کۆماری دەموکراتیک نە کوردستان نە ترکستان کۆماری دەموکراتیک ئەو ئەگەر دەخوازێک نەتەوەی دموکراتیک چێ بکە کۆنفدرالیزمی دموکراتیک چێ بکە دژی دەوڵەت نەتەوەیە چما جاری یەکەم لە قۆناغی یەکەم ناچێت دەوڵەت نەتەوەی تورک و عەرەب و فارس بڕوخێنێ ئەنجا ئەمە ئەزێک کوردیش دەوڵەت ناخوازین ئەو ئێستا دەبێژێت دەوڵەتی نەتەوەی کوردی نابێت چێ ببێ ئەگەر تۆ ئەمە تۆ وەرە تۆ بەرێ هەر چ شتێک دەوڵەت نەتەوەی تورک ژێ ببە دەوڵەت نەتەوەی عەرەب ژێ ببە دەوڵەت نەتەوەی فارس ژێ ببە ئەنجا وەرە منیش دەوڵەت نەتەوە ناخوازم ئەزیش ناخوازم ئەنا یعنی ئەش پەکێکەی ناخوازم لە دژ ناتاوەیا بە تشی ناخوازە لە دژ ناتاوە ئەل دژ ڕژیمە ڕژیمی فارس ئێداگەرکەر نەنەتەوەی فارس ڕژیمی عەرەب فاشست ئێداگەرکەر نەنەتەوەی عەرەب ڕژیمی تورک ئێداگەرکەر نەنەتەوەی تورک پرۆبلەمی کورد وەکی ئینسان بنەتەوەیار تنە کورد وەکی ئاشتی خوازن براخوازن یعنی دخوازن ژیانێکی دڵسۆزانە لەگەڵ هەموو نەتەوا بژین بۆ کێشەی ڕژیمانە نە کێشەی نەتەوانە ئەڤە دۆ من ناخوازم پێکەکە ببێ پارتیەکی شۆڤینیست و نژاد پەرست من دخوازم پێکەکە پچێکی ببێ دەموکرات پچێکی ببێ دەموکرات بە هەواڵێ خۆرە بە ئەندامێ خۆرە بە پارتیەن سیاسین وەکی دەنرێت تەدەخل نەکە تەدەخلی ژیانی سیاسی نەکە منطقی خۆ فەرزە ئانا پارتی دموکراتی کوردستانی ئیران وەکی خودی دیرۆک خودی یعنی کەڤنەشۆپیەکی ji کۆمارە مەهاباد بەری کۆمارە مەهاباد و تا ئیستا بچێ فرعی خۆ لە دیاربەکر بک یان بچێک تێکیلی بە ئاکەپەرە چێ بکە وی پەکەکە بەرسەفاوی چ بە تو نەها ڕاهێژە تو ببێ نونەری پەدەکەی ئیران لە ئامەد لە دیاربەکر لە ئیستانبول پەکەکەوی چ بکیشتە لە سەدەسە پرۆپاگەندەی دروست دەکات درست بۆ پەکەکە ئەو ئێزن ددوخە ئەو حەق ددوخە بچ لەگەڵ ئەتیلاعات لەگەڵ پاسداران لەگەڵ ڕژیمی داگیرکەری ئیران ڕژیمێکی فاشست بساڵە پەیمان ئیمزەک و ببە هەواڵ و ڕێ نادە کو پارتیەکی دن وەرە لەگەڵ دەوڵەتا تورکدە یعنی بەرپرسێکی وەکی دەوڵەت کوردی عێراقێ دەچێت تورکیا یان بەرپرسێکی تورکیا تێ کوردستانە عێراقی وەکی دە دەوڵەت نۆرمال ئانا سبە کوردستانی ڕۆژهەڵات بفت دەوڵەت وەکی کوردستانی عێراق ببن فەدراسیۆن بپەکەکە بێژن ئەم قبول ناکەن ون بچن تێکیلی بە تورکیا دەینن ونێ گەرەک ون ئێزنا جەمیل بایک و عەبدوڵڵا ئۆجەڵان بسینە چێ دەبێ چێ دەبێ یعنی منطقە عاقلە ئەبراتیە یعنی نابێ براتی یعنی باشە ئەو حەق دەدوخە ببە هەواڵی سەدام حوسێن ببە هەواڵی حافظ ئەسەد ببە هەواڵی خومەینی ئانا شۆرەشە خەم ناکرد تەکتیکە بەڵام بۆ ئەم تەکتیکە حەقی کوردی ئیران تنە ئەس ناخوازم بەڵام وەکی پرس لە هەمبەری
دیروکی پکەکە و جهنبري ڕۆژاوای او سرهەڵدانە ڕۆژهەڵاتی کوردستانژی تا ئێستا چ شتێکی وان نەگوتیە لە هەمبەری ئەو شۆڕشە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە نزیکی 6 هەفتەیە گەنج و خورتین کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان شەید دەبن. تشتێک نەگوتی ئەv مەترسیە تشتێک نابێژێت دەمێکی يعني ez bi tirs li vê bêdengiyê hanê ana sibe ev bank ji bo komele ez wekî kurdekî ne wek nivîskar wekî kurdek wekî welatparêzekî ne wekî yani şirovekarî siyasî lêkolîna rûnî van tiştê han hemû tişt dîn alîkî wekî kurdekî normal. Partî Demokratîk Kurdistan û komele hiç bir PKK neyin xapandın. Neyin xapandın. PKK ana PKK sıbe karibêje û rûxirdinî em ê rejîmê İslamî İran birûxînin na. Wisa li hemberî rejîmê Beşar Esed jî got. Destpêkê serhildanî li hemberî Beşar Esed 4 meh 5 mehê destpêkê medya PKK li dijî rejîmê Beşar Esed bû. Medya PKK ez nav medya PKK de bûn. medya PKK bi zimanê Kurdî bi zimanê Erebî li dijî rejîmê Beşar Esed lêgel serhildanê Sûriye bû li dij Beşar Esed. Dibe ku demên pêş de tiştekî wilo bibîne eger te tiştekî wilo dî hîna bêtir bitirs. Bêtir pirs. Ana dibe ku hinek kes bêjin wala hoşeng naxwazim Partiyê Kurd bigêjin hevdû. Nas dixwazim Partiyê Kurd bigêjin hevdû. Bes nebin xulamê PKK. PKK di sala 1970 hatiye damezrandin. Partî Demokratîk Kurdistanê İran emrê wê ji emrê komara Kurdistanê li mehabatê ye. Çênabe heqê Cemîl Bayik tune were ji Kurdê Rojhilat bêje hûn wilo bikin. Ev baş e ev ne baş e. Heqî wî tune were perspektîv û teዕlîmata bide Kurdê Rojhilat. Kurdê Rojhilat dikarin teዕlîmata bidin Cemîl Bayik û Abdullah Öcalan jî. Dîroka wan heye, şexsiyeta wan heye, polîtîk civakekî polîtîze bûne, dîroka yani dîrokekî wanî kevnare heye, yekî wekî Mela Mustefayê Barzanî çûye cem wan. Çûye dibin emrê Mela Mustefayê Barzanî neçû negot ez bivim serokê komara mehabatê çû dibin emrê Qadî Mihemedê. Dibin emrê pêşawa Qadî Mihemedê kar kir. Dibe ev nehêj bîr kirin. Dibe Siyamet Meînî vê mesela hanêj bîr nekir. Ez nizanim yani ev kesên ku nehat nava pejrakê de heya çi derece bîra vê mesela hanê bîr dibin ya na yani dibe wilo bi fexr nêzîkî dîroka xwe bibin, nêzîkî serkirdayetiya xwe bibin, du şehîdên mezinî qehremanî gewre danin. 3 şehîdê qehremanî gewre danin. 4 şehîdê qehremanî gewre danin. Qadî Mihemed bijmêr Qadî Mihemed û hevalên wî Abdurrahman Qasımlu, Sadık Şerefkendî û Slêman Meînî şehîdekî gewreyî Rojhilatê Kurdistanê dibe vêya nehêj bîr kirin. Ne Kurdê Rojhilat ne di wê astaya hanê de ne di wê radeya hanê de ne Hoşeng Osê ne Cemîl Bayik û ne kes were wan bi elemînê welatparêziyê wan bi elemînê şoreşgeriyê. Ez li vir tenê nerînê xwe dibêjim. Ez bihêvî me yani neyê fêm kirin ku wekî ders wekî perspektîv na ne ji me ne mere dikare li hevdû guhdar bike. Lê dibe Kurdê me Rojhilat jî rê nedin vê mesela hanê. Xwedî qerara xwe bin, xwedî biryara xwe bin û ji me bielîmin. Yani Rojava tecrübeya Rojava çi hatî serê Rojava xerabûnî kambaxbûnî rewşî Rojava bielîmin îsta ana zêdetirî milyonek Kurdî Rojava milyon û nîvek Kurdî Rojava koçber bûne. Nîvê Rojava dagirkirin afirîn tune yani rewşî me li ber çavayê. We dît
سلێمان ناوی بچی سیامەند معینی دبینە ڕەوشیمە ئەم چه حالی دەنە حاجی ئەحمەدی دبینە ئەم کوردی ڕۆژاوا چه حالی دەنە گەرەک ڕێن نەدن طاهر کەمالی زادە وان مەسەلەی هاان دبینە عەبدوڵڵا حیجاب وان مەسەلا ڕەوشامە دبینە دەبێ ڕێن نەدن پێکەکێ بچارەنووسە gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê bilîze. Ez vê hêvî dikim. Hêvî ye. Qebûl bikin, qebûl nakin jî kêfa xwe. gelek spas kak hûşeng pir kêfxweş bûm. Pirsgirêk gelek maye hîvêdarim li dahatû bikarî carê din bîte cimme û hindek pirsgirê din şove bikin. Gelek spasê to dekim سپاس بۆ ئەو هاوڕێیانش کە هاتنە ناو لایڤەکە و ئەزانم زۆرێک خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئینترنێتیان نییە و من لەبەر ئەوە زەفتم کردووە تۆمارم کردووە دواتر دایە بەزێنم هیوادارم بەدڵتان بوو بێت و کاک هوشەنگیش gelek سپاس سەرچاو سلااوڕێز و gelek سپاس ji bo te jî هەڵبژیت